Ćao drugari, danas ćemo se baviti prirodnim bogatstvima i izvorima energije u Srbiji. Sve što se nalazi u prirodi čini prirodno bogatstvo. Prirodna bogatstva spadaju biljni i životinjski svet, voda, zemljište, minerali, stene, ugalj, nafta, prirodni ili zemni gas. Stene. Rude su stene, to su prirodna bogatstva čijom preradom se dobijaju razni metali kao što su bakar, cink, gvožđe, aluminijum i tako dalje. Rude su stene u kojima se nalazi mala količina nekog metala i one se vade iz zemlje, a zatim se tope da bi se iz njih izdvojio metal. Ako se rude vade sa manjih dubina, to nazivamo površinskim kopovima, a mesto u dubini zemlje iz koje se vadi ugalj i rude naziva se rudnik i u rudnicima rade rudari. Mermer je stena sa lepim šarama i bojama, lako se reže, pa se koristi za ukrašavanje objekata u građevinarstvu i umetnosti. Postoji i beli mermer, ali mi smo pokazali crni mermer. Minerali. Kuhinjska so je mineral, to je prirodno bogatstvo koje se vadi iz rudnika i kada se vadi iz rudnika, onda je to kamena so. A ako se dobija isparavanjem morske vode, onda se naziva morska so i morska so se dobija u solanama. Kvarc je mineral i od njega se pravi staklo, nakit i razni ukrasi, ovde je prikazan beli i rozi kvarc. Gips je mineral bele, sive ili žućkaste boje, od gipsa se prave ploče koje čovjek koristi u građevinarstvu za pregrađivanje prostorija i koristi se još u umetnosti za pravljanje ukrasnih predmeta i kalupa, kao i medicini se kod preloma kostiju. Prirodna bogatstva od kojih se dobije energija nazivamo izvorima energije. Izvori energije mogu biti obnovljivi, kao što su sunce, vetar i voda, i neobnovljivi, kao što su nafta, ugalj i zemni gas. Obnovljivi izvori energije, energija sunca. Energija sunca se koristi za zagrevanje kuće pomoću velikih ogledala koje skupljaju energiju sunca i ta energija se naziva solarna energija. Mali aparati kao što su neki digitroni i satovi takođe koriste energiju sunca za svoje pokretanje. Energija vode. Na brzim potocima i rekama nekada su se gradile vodenice gde bi mlele žito, a danas se energija vode koristi u hidroelektranama gde se proizvodi električna energija. Naše hidroelektrane su Đerdap, Perućac, Zvornik, Bajina Bašta. Energija vetra. Nekada se koristila za pravljenje vetrenjača i za pokretanje jedrenjaka, a danas se dobija za proizvodnju električne struje. Neobnovljivi izvori energije kao što je ugalj. Ugalj je nastao tako što su pre više hiljada godina praistorijske šume tonule pod zemlju i zbog nedostatka vazduha su se ugljenisale. Ugalj se najviše koristi za grejanje i pokretanje termoelektrana i vadi se iz rudnika uglja, a u rudnicima rade rudari. Nafta je nastala od uginulih biljaka i životinja koje su se taložile na dnu mora. Usled nedostatka vazduha vremenom se stvorila crna, gusta i lepljiva tečnost. Za naftu se kaže da je crno zlato. Nafta se prerađuje u rafinerijama. Preradom nafte dobija se dizel, mazut, benzin, plastika, gorivo za avione koje se zove kerozin, boja, asfalt itd. Prirodni ili zemni gas dobija se na izvorima nafte, cevovodima se odvodi do rafinerija gde se prerađuje i prečišćava. Koristi se za grejanje u hemijskoj industriji za pokretanje automobila na gas. To bi bilo sve za danas. Ćao drugari, do skorog viđenja.